Ćao, ja sam Aleksa sa kanala Animirani Gamer i danas ćemo igrati Brawl Stars. Igrat ćemo sa Coltom i želala sam da vam kažem, ako igrate i vi Brawl Stars, obavezno uđite u klan Žbun. I evo nas u prvom gameu, ovdje je jedan Brock, neće da nam pravi probleme, sad ćemo da uništimo boksove malo. Tako. Ovdje gore je Nita. I nju ćemo sad da ubijemo možda. Tako je. I ja ću mu uzmem se. Ne, sklonite se. Nisam to mislio. Taman je pored mene došla. Tako, sad imamo ovaj specijalni. Sad ćemo da ubijemo, to je to. Tako, sad se zezno. To je to. Sad je showdown. To je to. I evo nas u drugom gameu. U centru ima jako puno ovih džusova. Tako, sad smo veliki. Sad možemo bolje da ubijamo. O, ti debul. Kako je dobar ovaj mod sa džusovima. To je to. Sad ćemo i njega da uništimo i njega ćemo da uništimo. I to je to. I evo nas u trećem gameu, znači imamo ovdje box jedan. I to je to. Ne, begam. Brate. Uzet ćemo... Ne, nemoj, molim te, Colt. To je to. Begaj, El Primo. O ne, begaj, ne. Evo ga gore jedan Crow. Tako. Sad tu je i Piper, da. Evo ga gore Spike jedan. Nita, nemoj Nita, nije to lepo. To je to, Piper ubijena. I od mene je ovaj. Sad možemo i Bula i sve da ubijemo. Nema veze. I evo nas u zadnjem gameu za danas. Znači, ovdje imamo dva boksa. Htjela sam da vam kažem, pišite mi u komentarima neke naredne igrice koje bih mogao da igram i neke ideje za video o Brawl Starsu. Znači, kakve videe bih željela za Brawl Stars da snimam i da mi date neke tipove, pošto vidite ne igram baš najbolje. Džus. Išao je Bull sad. Ko je ovdje? Nikog nema. O ne, nemoj. Nema veze. Ovdje je Poco. Ovdje je Mortis. Jao, nemojte. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu Brawl Starsa. Ako vam se svidjela, lajkujte je, subscribeujte se i uključite zvonce da ne bi propustili moje naredne videe. A do sljedećeg, ćao!